Utaichunga siku hapo uchunge. Niko na nyingine. Esi. Mimi nataka kuzungumza kwa lugha ya Kiswahili kwanza ili nimweleze ndugu Kindiki maneno mawili matatu. Sisi kama wana Bobasi, kwa majina naitwa Moracha Henry, kiongozi walio wengi katika bunge. Nakwambia ndugu yangu Kindiki, wacha upuzi na mchezo yako. Unisikize na unisikize vizuri. Kama huwezi kukamata Osoro, utatukamata sisi wote. Akamate Osoro ama atukamate sisi wote. Kama mko na jela ya kutosha, muje mtukamate sisi wote. Sababu kuna mjumba anaitwa Salasi, alipiga mtu slap akakamatwa. Lakini huyu amepiga marisasi, amefanya nini? Baada hajafanya nini? Na wewe Osoro, Osoro ni nini? Osoro ni nini? Tunakuambia namna hii, wewe unaenda huko ndani South Mugirango Nyakembene ndio unaenda kupigana. Ndugu yangu, I'm daring you, na tunakuomba go to any other constituency out of South Mugirango, hata kuenda kusalimia anti yako. Tutakutoa hapo na huyo anti yako. Na bakumbumbara abagirango onyomo muraitwa oitaitwa kangarere twa batomaka. Egento njengo tabi Osoro. Osoro ya abantu bagote bangaye nyuma. Ekene pi na iche na ene kiri ngaye nyene. Iche na ta bagate inu mwateba. Iche na ta bagusa inu mwateba. Ukimwateba ale. Omoisi oli ya tigango tebi nane nago someire. Obukaya yubu bwate otige oboira ali Nyakembene. Omo tigantigere igonda abase kukwana mangana makongu. Na sisi kama chama ya ODM tukiongozwa na Secretary General wetu ambaye ni Bwana Sifuna, tulipeana siku 14 zinaendelea. Leo mumeona tumekuja hapa. Kama hakuna polisi, hakuna mwananchi anapigana. Kuna mtu amepigana hapa? Si tuko na amani yetu. Lakini hao jamaa wakikuja, unasikia marisasi, tear gas, wanaumiza watoto. Hiyo ndio tunakemea. Na tunawaambia hiyo siku 14 ikiisha, hii momentum imeanza kubuild, mtaiona Kenya mzima. Kenya itachomeka sababu ya yule ambaye mumeita. Kwa hivyo hatutaki kwenda njia hiyo. Tumemwomba Bwana Kindiki na IG wetu wachukue nafasi yao, wakamate huyo mtu, wamchukue kotini, sheria ichukue mkondo wake. Asanti. Abantu abaya nande mbuyamo na se support mwatoire. Abantu baminto babo basi. Rere tuwaruete commitment. Ngagoika tokoromo koroberekana gose demonstration asebo basienkima chiwodi 8 asoko gikeria etabiembe engundo yo moito omosikesi rivano Osoro barenga bagote bango Osoro mbosa barenga bagote banga no bwana abantu baminto intuwe mwato ete chikura tobakorera emeremo tari tobabanene kubaetania nakige kogera ekere twaro Osoro obeiro momura obwate adolescent otari gotenena okominyoka obwate chinguru chietane die chiamwanya abantu twate banga buna barayi bomo basi titogotenena torigereri simbogo itwa torigereretie mureta yale gotenena simba inu mwakerete simba chikura mogoge kwa masasi mambi motumara kwa masasi lero goikatotome sigino koruganya mache center ya Bobasi baka Kenya ngimeto tegerere gesa Osoro aruta masasi simba arati tarabuatwa tararangeri waberi kino ne statement tarakora
chico abo mutaete maika imokie bunduki aba mnyoki nyamacha uga asitogo koro ega nyamacha bunatoko bakwanera etogo sieke pare kurwe bosongo ekogenda bakatwaigure ng'osoro bwatirwe aba basi tuachairwe aba basi etokoro tonga bwana bone bako abana tole moreta yale gotene na boronge. This must reach the national government, especially the IG and the president. Osoro is a menace in Kisii politics. Osoro has become the law himself. We, the elected leaders of Bobasi, we demand immediate arrest of Osoro. Failure to do so, every Monday, every Friday, we will do mandamanos in Kisii County. Tigangire ribageri. Sabocho musike simba mia kwa mia. Nane watebanga simba no musacha, oiboire no mokungu, nano kurete miezi tisa, unode buensi. Osoro tabuatiribaga, absolutely. Koti minio mogaba noito. Osoro obaire, unakaeli kali, gago chikorukere ngombe, nakamanye chikose ya nebuate bego. And we are putting him on notice. Tekonarikana, kanyakolina lina, engombe bwate bego tayari. Eto tayete go demand. Dati omogaba na simba oikasiku, nane oikasimba gene miaka 10. Nane toko motebinga sauti Mugirango, igotoraba remu, tolibirendane, nera toguta gochungusana ya iboire. We have gone to school. We must respect other readers. And if there is a problem, then we need to have a conversation. abakungu babeire nande njukuna ababasige ntokobori tari tutweka nane bisakubinde niko bigo tuboriga omweshimiwa koro kusalazia igage to montoroe just yoroe como men chitae kaisano akabwatu lakini ekero montaite ira manyinga una kende nkeyo yene cheche igo bagoteba buna korubo basina abana mwachorete lakini abana ngo bateri tore amone nabasi oli buyakyagera amangana yato chandete sana tuachechere igwe na tuwa bahasi ekanawe kene ige ito for 10 years nande undete yoraso egati amangana tote tokoboka very clear naya toye kuchingaki tokolera abantu ba Kisii county egas tari boigo Osoro amanye mama ekamanga egasi chief whip whip no rio kobuge kengere national assembly abashimwa baso haime amanye ina egasi yaye tari bo nande tunaba abagusinto koligere toro monto sana Osoro tuamorusirio Chirateyo kara acheto chako murigerika osariria maskani yae atiga mangana bwata mange akorera abantu basa utumugirange gas tari boigo ekera asoeta abana abataka abanyina barari bakoenda kwa kibasa nyama gocha ne chibunduki oro 7 akonya kuminyokana osiaraga ari akwaba murabatame tutumia chibunduki chini baro cha goita abantu baito no mbo misata abange biamono sana tiatogwatera ne igatobaro kinga na intungo gamba tore miaka yito tokore biamono sana goisa na gogotinde kwa samaraba igata kaira sambwe igata kaira koraki ndakata ko bori gente kama bantu ba minto mwayo cho mheshimiwa Machogu oyole CS education akiandika barua akisema ya kwamba anataka watu waongee. Sisi kama watu ambao wamechaguliwa hapa Kisii tumekataa, hakuna kuongea mpaka Osoro awekwe ndani. Wanjene boigo ngatochukua ikarantja kwa na baba Machogu gostrabe kama ntoyo ime omonto yarabe kume yakora abantu baite tumata na bangana na bakungu kwanza arabe kume tomaiko kwana te itogo ikarasa baba Machogu nande nyoko ikarasa kororo omonto bye korato ikarasi maraga omonto lienge chief justice Machogu atutambui erebuya gosere bobe aba baswaminto abanyina mbaranyi kubagokura abanyina bakurire kweli
igo abagake bichuringa ibire intuna wanto vera mani toiwana ine intuacha kamoisika yaga sini nigasoki ke minja gato iterra marche eka minja kia kagenda se ko genda tariwaigo omugaba no itoigo togo tangasa iga mugaso igoro ngasikwe ekiagera ni numwa mwake te chikura toiwana ine ekero monta kurto mugaba na masasi isasirie ko nyoro mugaba no itona ngongi togo kwana abantu ba minto babo basi unango torie birero lero bunaba basi twatenenera iga katikati ya nyamache tokobori national government babwata kamurakarika bakabekecera kabera roro ngonye mbali ko mubwata twatangasira maandamano kera Jumatatu neri tukoje ichuma igoto gutangasa nga chipara chonse kigo swa Kisii County